Tautona Masisi a re maitlamo a lefatshe leno a go beeletsa bomhameng wa thuto a tsepame. Kago ya tsela ya rasesa diphuduhudu e tla simololwa mo ngwageng ono wa madi. Fa mo go tsa metshameko lekgotla le le tsamaisang merero ya kgwele ya dinao mono le tla tshwara ditlhopho tsa boeteledipele ka kgwedi ya Lwetse monongwaga. Wetso ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga Borone amogela dikgang tsa BTV News tsa nako ya bosupa mme mo mosong wa gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile Boineelo Ntshole go di ranola ka puo ya diatla fa re simolola ka tse di gogang kwa pele Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re maitlamo a lefatshe leno a go beeletsa mo mohameng wa thuto a tsepame thata ka ebile lephata la thuto le tlhabololo dikitso la abelwa madi a kwa godimo mo kgaoganyong ya madi a setšhaba fa bua kwa University ya Korea Tautona Masisi o ne gape a kgolela lefatshe la Korea la South Korea go nyalanya go tlhabolola dikitso le se se tlhokwang mo mmarakeng mme a tlhalosa fa seo se atolositse thata ditlhabologo tsa lefatshe leo o tshidile o nkabetse ka pego. Go beeletsa mo ditshekatshekong tsa dithabololo ke nngwe ya tselagatse la Botswana le di ipeileng pele e le bonthabongwe jwa go ga itshulelo e ikagileng ka dikitso. Katego e itemogetsweng ke lehatshe la South Korea mo go atoloseng dithabololo tse di ikagileng ka maranyane le dikitso ke nngwe ya tse di hang Botswana tsholohelo ya tswelelo pele. You have no crude oil at all, but you, the Koreans, beneficiate crude and I am a significant exporter of petroleum products. This is ample evidence of the transformative power of human knowledge, creativity, and how-to skills or practical competence. The Koreans have successfully harnessed and matched the development of knowledge and skills to industry needs, relevance, such as developing sophisticated manufacturing processes to drive economic development and prosperity. Your visit today marks a significant milestone in the growing relationship between Botswana and our institution. Korea University has always prided itself on fostering global connections, promoting cultural exchange, and advancing academic excellence. Your presence here underscores the shared values and aspirations that unite our countries in pursuit of knowledge, innovation, and mutual understanding. Lefatshe la Botswana le beeleditse mo thabololong dikitso segolobogolo ka le rotloetsa mohama wa thuto bope gore beng gae ba kgone go nna le dithutego tsa go ka phadisana le mahatshe. Kgolagano le diyunibesithi di tshwana ya Korea go maleba go atolosa maitamo a. We in Botswana have over several years allocated 20% or more of GDP to education. As the pace of globalization and technological advancement is a reality across the globe, we have set ourselves on a path, just like yourselves, of becoming a knowledge-based economy through a prioritization of our development goals. University ya Korea e thamilwe ka ngwaga wa 1905 mme le nngwe ya diyunibesithi go rala South Korea tse di beilweng mo maemong a ntlha mme e na le baithuti ba heta 37,000. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Seoul, South Korea. E re dikgang di eme jalo Tautona Masisi o tlhaloseditse Batswana ba ba nnang kwa South Korea ka botlhokwa jwa botsalano jwa mafatshe le seabe sa tomagano ya one mo dintlheng tse di farologaneng. O supile fa mafatshe ya Botswana le South Korea a dumalane go simolodisa thulaganyo ya tomagano le tirisano mmogo mo go tsa thuto e le nngwe ya tse di senogileng mo phuthegong ya botsalano jwa mafatshe o mabedi kwa bothokong jwa phuthego e wetseng ya Korea Africa Summit. O tshidile Onkabetse wa tswelela. Batswana ba ba nnang ba bereka kgotsa ba tsena sekolo kwa lehatsheng la South Korea ke bonthabongwe jwa palo ya batho ba ba supang boleng jwa thabololo dikitso mo kgolong ya itsholelo le mehama ya khiro. I am currently in my 4th semester in Seoul National University in the Department of Social Work. Ke le mo tlhaka dithuto mo sone sa Botswana. Ke mo instructor. I'm studying Korean language.
go inaakanya le tse di nang le bokgoni jwa go nonotsha thabololo dikitso go tsamaelana le tswelelopele e pharologano. We come here to learn and benchmark from Korea because we can associate with the history, the struggle, the passion, the conviction and motivation of Korea. And they, in turn, are willing to extend a helping hand to nudge us on, as we have seen in the summit we've had led by the leader of this great republic. So I propositioned to him that we need to develop a focused bilateral program of cooperation with education at the apex, because it's education that delivered them from their circumstances. And at home, we know very well, Vision 2036 is premised on determination and a prerequisite to acquire the best education to liberate ourselves and extricate ourselves out of our circumstances. Go lemogeng seabe sa go kopana le tautona mohumagadi wa gagwe le bana le seabe ba ba patileng tautona go ta South Korea, Batswana ba nnang mo South Korea ba ne ba lebogela loeto le mme ba ne ba ikopela go akanyediwa go ka nna le ofisi ya boemedi mo South Korea ka ba santse ba kopa dithuso ka go harologana kwa ofising ya Japan ba re se ta batho haletsa matshelo jaaka ba le kgakala le gae. O tshidile Onkabetse, Botswana Television. So South Korea. La Botswana e tlamile go nonotsha go fetogela mo itsholelong e ikagileng ka dikitso ebile e akaretsa botlhe mo tlhabologong ya tiriso ya maranyane. Se se tlhalositswe ke mothusa mokwaledi kwa lephateng la thuto le tlhabololo dikitso Peter Choto ko bothegong ya Botswana Accountancy College International Academic Conference e neng e tshegeditswe mo Gaborone. Mojadi Mokibelo go na le ko. Mo dinakong tsa gompieno se itsholelo e reketang gangwe le gape teba le dikgetho tse di harologaneng di akaretsa tsa tikologo mo kgaolong ya Aforika le lehatshe ka bophara go nna le itsholelo e itshetetseng ke konokono mme se gwetha gore go betwe methale e harologaneng ya dipatlisiso maranyane le dikitso. Mo godimo ga mo se ke maitamo a sepuso ya lehatshe leno ya beileng ko pele jaaka e le mo loetong la go hetoga go nna itsholelo e ikaegileng ka dikitso seo e le thabologo e tsepameng mo go tsa dipatlisiso le maranyane. While efforts are also underway to enhance digital skills training for the maiteko a ntse a tsweletse mo go nonotsheng babereki ba puso ka dikitso tsa maranyane. Mo godimo ga mo go simolodisa ditirelo tsa puso ka tiriso ya maranyane di le 170 di akaretsa go ikwadisetsa diteseletso, ditirelo tsa itshireletso, ditirelo tsa banana gareng ga tse dingwe. Se supa maitamo a puso mo go tsamaisa itsholelo e ikaegileng ka tiriso ya maranyane ebile ya akaretsa botlhe. Thuto ke pinagare mo maitamong a go hetogela mo itsholelong e ikaegileng ka dikitso. Nngwe ya dintlha tsa konokono mo maitamong a puso ke go thama ditiro go tswa mo megameng ya itsholelo ya konokono. As evidenced by the education and training sector strategic plan. Go nna le tirisano mmogo e tileng gareng ga dikolo tsa ithutelo ditiro le bana le seabe ba ba maleba go botlhokwa mo go godiseng dipatlisiso le kgolo ya tsone. Among the 5 priorities on this agenda, value chain management stands out, aiming to unlock more. Nngwe ya dintlha tsa konokono mo maitamong a puso ke go thama ditiro go tswa mo megameng ya itsholelo ya konokono ya lehatshe leno ya akaretsa wa meepo, bojanala, temothuo ga mmogo le thuto ka tiriso ya maranyane. Mo godimo ga mo ke ka moo go na le mananeo a puso a akaretsa a temo le toto, thuo le toto ga mmogo le tiriso ya maranyane e leng konokono ebile lehatshe leno le beile ko pele ke a lo rotloetsa banana go inaakanya le mananeo. Take advantage of mananeo that are there for us to be able to get to this particular goal. Phuthego e ya Botswana Accountancy College International Academic Conference ya malatsi a mabedi e soletse go taka dikitso tse di nonofileng ebile di na le boitseanape jwa maemantha go isa lehatshe leno le tšhaba ya lone ko kategong. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone.
Company ya Liquid Intelligent Technologies e kaile fa e feditse karolo ya bobedi ya thulaganyo ya bone ya Gaborone Metro Ring e tsenyetsang di-company tse di mo toropong maranyane a fiber. Mookamedi wa Liquid Intelligent re o dirile tamajobe a re thulaganyo eo e supa maitlamo a company mo dikgwebong tsa monogae le mo bathong ka go oketsa phitlhelelo ya maranyane a internet a lebelo le le kwa godimo. Re tamajobe o na bua se kwa phuthegong ya babegadikgang le bana le seabe mo Gaborone maabane. Tsholofelo Tombale ka dintlha. Mo ngwageng o o fetileng ka kgwedi ya Phatwe 2023, company ya Liquid Intelligent Technologies e ne ya wetsa karolo ya ntlha ya thulaganyo ya go golaganya di-company tsa mo Gaborone le maranyane a internet e ikanyegang ya lebelo le le kwa godimo ka maranyane a fiber e le go tsenya letsogo mo lenaneong la puso la go tlhabolola ditlhaeletsanyo. Bošeng jaana company e ne ya itsise gore karolo ya bobedi ya thulaganyo le yone e weditswe e golaganya makgolokgolo a dikgwebo tse dingwe mo toropong eno mme gape e thusa makgolokgolo a Botswana ka ditiro. The phase specifically targets areas to enhance quality of service, scalability. Kgato eno e lebile thata mafelo a go tokafatsa boleng jwa ditirelo le bokgoni jwa go gola, mme jaanong e tlamela ka ditirelo tse di botlhokwa go dikgwebo tse di fetang 150 mo mafelong a botlhokwa. Karolo e e botlhokwa thata ya thulaganyo eno e nnile go tlhamiwa ga ditiro le le 400 ka nako ya go diragadiwa ga kgato ya bobedi. 400 jobs during the implementation of phase 2. This launch today of the go bula ga thulaganyo ya Metro mo Gaborone gompieno go tla tlaleletsa dithulaganyo tse dingwe tsa mofuta ono tsa beng ba le bantsi mo mehameng eno. Go ka thusa fela thata gore go nne le maemo a siameng a maranyane a rona a internet. Liquid Intelligent e ne ya tlhalosa gore e ne e na le maikaelelo a go atlega mo go lomaganyeng di-company tsa monogae mo thulaganyong e. Half of the subcontractors involved are 100%. Sephatlo sa borakontraka ba ba nnileng le seabe mo thulaganyo eno ke di-company tsa banni ba Botswana. Sephatlo se sengwe ke ya di-company tse di kwadisitsweng tse di dirang mo Botswana. Or the other 50% are registered as operating companies in Botswana. Go na ga gatelela gore dikgwebo di le dintsi tsa toropo eno di ka lebelela gore di tla duedisiwa madi a kwa tlase fa di dirisa maranyane a inthanete e tokafaditsweng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tona wa tsa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo Re Eric Molale a re tiro ya go aga tsela e lomaganyang metse ya Rasesa, Lentsweletao, Botlhapatlo le Diphuduhudu e tla simolola go dirwa mo ngwageng ono wa madi. Tona Molale o ne a bua kwa metseng ya Lentsweletao, Botlhapatlo le Diphuduhudu a rolela banni le boeteledipele jwa metse eo tiro ya tsela eo le go e rolela khamphane ya Zutari e abetsweng tiro ya go dira tsela eo. Jessica Pilani o ne a le ko Puso e ne ya re ngwaga yo o fetileng ya lekola seemo sa ditsela go ralala lefatshe leno ka bophara ka maikaelelo gore re go dirwa ditshekatsheko tsa kgagong ya madi a setšhaba ya ngwaga 2024-2025 a bo di ka akanyediwa mo ditlhabololong tsa setšhaba. Ka jalo tsela e ya Lentsweletao, Botlhapatlo, Diphuduhudu mo kgaolong ya Kweni ya nna nngwe ya ditsela tse di kgonneng go atlega go ka dirwa mo ngwageng ono wa madi. Tsela e simololang kwa motseng wa Rasesa kwa kgaolong ya Kgatleng e sekgele sa dikilomitara di le 120 e ne ya rolwa semmuso ke Tona Molale a tlhalosetsa banni fa puso ya arabile selelo sa bone. Pagano ya madi ya February March go parlamenteng ha ke kopa tsela ya Lethakeng Kaudwane, tsela ya Mohembo Gudigwa, tsela ya Diphuduhudu go ya Lentsweletao me heta ka mahetlo e tsena mo Molepolo le gape, tsela ya Matete Brei Veda. Dikopo tsa me di atlegile gore tsela tseo di dirwe. Itsile ha ebile re setse re na le ba re ba hileng tiro ya gore ba baakanyetse go dirwa ga tsela eo ba re ba thapileng
company ya teng e bidiwa Zutari. E re ka tsela ye ya ama dikgaolo di le tharo tsa botlhophi mapalamenta a tsone a lebogile puso go menagane. Ke mahoko a ntseng ra emetse re le kgaolo e ka kwano kgaolo e ka kwano ra etso ya ka o thola ya ka o ntse o bua gore ke ntse ke omana ke ne ke sa itiri ra le nna ne ke omang mathata ka kwano e le gore batsadi ra etso tota ba be ba bua se le sone tsela ya bone matswela thata. Re sologetse thata gore mo dikgweding tse di seng kae go mbatle ba heditse go ira mo go teng design go go ala moalo mebila ga ba sena go ala moalo ke go tlo go thuthuntshiwa mme se ke se ratileng go gore honorable Molale a re gore batle ba design ga ba go hediwa portion ya dirwa ba le bantse ba le motseleng. Le fa go ntse jalo mogolwane wa company ya betseng tiro e re Julius Nshoya a tlhalosa ka tsa batla bong ba di dira mo nakong eno. From here we are going to mobilize and we'll be doing re tla bo re seka-seka selekanyo sa yone re bo re dira moalo morago re tla bo re tsena mo dipuisanong tsa madi le lephata. And after that we go to the office, we do the design, a preliminary design. After the design we do what we call the budgeting, which will give the cost of the project. Tola ga tona Molale la go rola semmuso ditsela tse di tla dirwa mo ngwageng ono wa madi ga mmogo le go rola bora kontraka ba tsone le a tswelela. Tona o tla leba kwa motseng wa Kubung kwa kgaolong ya Thamaga Kumakwani. Jessica Pilani, BTV News, Botlhapatlou. Kwa bokhutlong lekgotla la kaboditsha la rolong le boletse fa go sa tlhole go na le lefatshe le le ka abelwang setšhaba go dira ditiro tsa temothuo kwa kgaolong ya borolong. Modulasetilo wa lekgotla leo la kaboditsha Mme Gloria Segokgo o tlhalositse seo kwa phuthegong ya bana le seabe kwa motseng wa Good Hope. Pearl Puduhudu ka pego. Kgaolo ya morolong e ikagile ka temothuo mme se sengwe mo lampeng go gore kgaolo eo ga e sa tlhole e na le lefatshe le le ka abelwang Batswana gore ba itshitse ka temothuo mme seo se supegile fa se kgoreletsa maiteko a Batswana ba kgaolo e a go dira dijo. Mme Gloria Segokgo a re jaaka tautona a rotsa mananeo a ka dirisiwang ke Batswana go itshetsa a tshwana le temo le tlotlo le thuo le tlotlo mo bokopanong jo ba tlile go thulantsha ditlhogo go bona gore Batswana segolo jang banana ba ka thusiwa jang gore ba kgone go akola mananeo ao a tlhokang tiriso ya lefatshe. Mme ke tsone dikgang tse e leng gore re di nnetse gone ka fa gore mananeo ke a tsile re thusa jang Batswana re thusa jang banana gore ba kgone go akola one mananeo ke dikgang tse e leng gore di monate go di bua megopolo e mentsi harologane ka kganya ga o bua ka peo ya masimo megopolo e mentsi harologane go na le kgaolo tse e leng gore bone ba re boleletse gore rona go na le sekidinyana se e leng gore bana ba kana thalo mo go sone wa go itšhela gone gone e rile pele ga mo motho a kgona go bua masimo a matona-tona e le gore gompieno ga go kwa tholo gompieno ga rena masimo mme go mmala go bane go bua a matona go bua motho a motho masimo a matona mo e leng gore mo gompieno a na ka lekana batho ba le 10 be nna simo ya motho a le mongwe hela mme ha le gore re santse re ka dira jalo ha le gore santse re ka dira jaaka no go dirwa pele go ra gore bontsi jwa batho ba tla tlhoka dilo tse dintsintsi le ha se le tla hela ba bangwe ba sala ba sena sepe. Konokono ya letsatsi e ne le go tla gore risa bana le seabe segolo jang dikgosi ka go itirela le go tla ka megopolo gore ba ka tokafatsa jang melawana e tla tsamaisang lefatshe mo kgaolong ya morolong. Re tlo go baakanya molao o tsamaisang ka ha re tshwerele ha se ka teng ka ha re la banka teng re le Rolo Land Board. Molao wa teng o silwe ke nako o sa lo diriwa pele ga Tribal Land Act ya 2018 le Botswana National Policy ya 2009 ya ka dintse di le mo tirisong. Yaanong se re tlebeng re se dira se stona ke gore lebelle molao o mogologolo o e be re ira gore o tsamaelane le melao ye mo tirisong gompieno e phasitsweng ke palamente. Go le bo 2 hectares se bo ka rena ga yone go ya ka tebo ya rona ya rantse re tsamaya mo morolong jaaka banana e gone ga ne re ka bjala teng. Kaboditsha ya rolong e tlhalositse fa e tla dira merero le ba khansele ya kgaolo eo ka megopolo e tswang mo phuthegong e mme morago ba itsise Batswana ka melawana e mesha eo. Pearl Puduhudu, BTV News, Good Hope. Watsori di ba khutlo gone fa morwarre Edwin Mashia Khomo o malala laotswe ka tsa metshameko.
ra tšeo lebogera ti mothoetso madume dumela mogela dikgang tsa metshameko ke edwin mashakgomo metswane tsa re ditlhopho tsa lekgotla la Botswana Football Association di tla tshwara kgwedi ya Lwetse e le 14 monongwaga seo se tlhalositswe ke modulasetilo wa khuduthamaga e tsamaisang ditlhopho tseo moemedi Letina kwa phuthegong ya bobegadikgang e neng e tshwerwe maabane kwa Lekidi mono ga borone a rutlwe Victoria Dikgang ka dintlha. Letina o tlhalositse fa ikwadiso ya bontlhopheng e simolotse kgwedi eno le malatsi a le marataro mme e tla tswelela go fitlha le 25. Kitsiso ya maina a ntlha a bontlhopheng e tla dirwa kgwedi e tlang le 12 pele ya bofelo e rolwa malatsi a le 11 morago ga moo. 26 to 27 will be processing the forms, and if they have anything to complain about, or if they have kgwedi ya Phatwe e le 26 go tsena e le 27 re tla bo re rulaganya dipampiri tsa ikwadiso fa go na le dingongora di tla ya kwa komiting ya boikuelo morago go rolwe maina a bofelo a bontlhopheng of candidates, those who would have met all the requirements for the position that they would be applying for. Barongwa ba le 32 ba ya go tlhopha boeteledipele jo bošwa e leng kemedi ya batho ba le babedi go tsweng kwa lekgotla la Botswana Football League ga mmogo le komiti ya bome ya kgwele ya dinao ba tla diwa ke kemedi ya batho ba le babedi go tsweng kwa kgaolo nngwe le nngwe ya dikgaolo tse di 17 tsa lekgotla la BFA. For president, you have to be not more than 75 years of age. That's the main requirement for president. But otherwise, we tshwanetse re le Batswana or really residents for about 3 years mo Botswana ha le gore we are not citizens. Ke nngwe ya tsone di requirement tsa rona tse gore o emele ditlhopho. You shouldn't be having a criminal record. O se ka wokilwa wa tshwara ka stock theft ampoka ka rape or whatever. Those are very serious crimes. Ditlhopho tseo tse di tshegetswa morago ga dingwaga di le 4 di tla bo di tshwerwe go setswe morago molao motheo wa ditlhopho wa lekgotla la BFA ga mmogo le la FIFA. No person may serve as president for more than 3 terms of office, whether consecutive or not. You cannot serve. Moeteledipele ga a tshwanela go emela ditlhopho gararo e ka nna ka tatelano kgotsa e se ka tatelano. Maloko a mangwe one a ka dira jalo. Yo o sa kgona go fetsa sebaka sa gagwe o ya go tsewa jaaka yo o feditseng. May serve for no more than 3 terms of office, whether consecutive or not. Any partial term of office shall count as 1 full term. Ditlhopho tsa bofelo tsa lekgotla la Botswana Football Association ne di tshwere ka ngwaga wa 2020 tse di neng tsa fengwa ke McLean le Tshwiti. Monongwaga di tla bo di tshwaretswe mo lefelo le lengwe fela go na le jaaka go ne go ntse mo nakong e fetileng. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Mopagami wa dikuta wa monogae Ross Branch o feditse tikologo ya bone maabane mo maemong a bone kwa kgaisanong e tsweletseng kwa Argentina ya Desafio Rally Raid Championships. Branch o dirile botoka fa go tshwantshangwa le tikologo ya boraro ya feditseng mo maemong a borataro ka mogo ya bone a feditse lebelo la sekgala sa 676 kilometers mo nakong ya 3 hours 40 minutes le 30 seconds. Mofenyi wa tikologo eo ke Sharena wa Honda a solwa morago ke Barbara le ene e le wa Honda mo go a bobedi fa maemo a boraro a gapilwe ke Van Brabren wa Honda. Ross Branch o tla phadisanya mo tikologong ya bofelo gompieno ya stage 5. Stage 4 in the books, and I really enjoyed it. I was feeling so strong and made up. I lost a little bit of time in the morning with the sun in my eyes. I wasn't taking a risk, and then made up a bit of time back in the sand, but not enough. And yeah, we still got a bit of work to do to try and catch the Hondas. They're going really well at the moment, so we got a lot of work to do in the next couple of months for sure. Mokamedi wa setlhopha se se tlhokometseng kagiso leburo wa Botswana skateboarding Mosako Chalashika a re go ya go emela Botswana kwa metshamekong ya go ipatlela phatla kwa metshamekong ya diolimpiki ga kagiso leburo kwa Shanghai maloba ke iphitlhelelo e kgolo mo go ene le mo motshamekong o monogae ka ba kgonne go anywa botsipa mo go bao ba ba itseng motshameko o botoka a re utlwe Kgomotso Sefako.
Leburu yo dingwaga tse 23 o ne a bona taletso go tswa go lekgotela IOC go go nna le sebaka sa go ka phadisanya le bomantswetsedi ba motshameko o ba mfatsa a mangwe. Sport right now is very advanced and motshameko wa skateboarding kwa memo a go godimo fela thata mo mafatsheng a mangwe ke sengwe sa dilo tse ke di etseng thoko. It's going advanced, like we need skate parks right now. Skating in Botswana is actually difficult because there's no skate park. I think a skate park would make it easier. If there was a skate park, everything would be smoother. Because I learned in the garage. Started in a garage by myself. This trip to Shanghai was eye-opening to different connections in the skateboarding industry, and it was his first time going overseas. Ke bithelo e tona gore a ba kgonne go tsaya karolo kong ka gore o ithutile go le gontsi mo go yang go thusa mo kgolong ya motshameko mo gae. And he went out there to learn a lot about skateboarding, and then just to gain knowledge. That's what the trip was all about. Leburu se zakile a tswa mo a 11 mo batshameking ba 16 ko metshamekong ene ile kwa Russia ka Thakole mo ikelela go tswelela a tsenela dikgaisano tsa mafatshefatse go anya botsipa gore motshameko o kgona go gola mono gae. It's June skateboarding day in Nigeria. It happens every year, and that's the first one. And there's another one in September, Moscow, Russia. If he managed to go to the Olympics, it's going to mean so much for our community, and first of all for the country, because there's never been a ha ka khona go go di Olympiking e tabe le selo se segolo ka gore e tabe le motshameko wa ntha wa motshameko go fitlhelela seo mo Botswana. The skateboarding community as a whole, but him also going to the Olympic qualifiers in Shanghai was already enough for us to let us know that we are able and capable to do this. And we were open to collaborate with the government also to work on, to promote the sport and to develop skateboarding in Botswana. We're not affiliated with the BNSC or the BNOC, but we are currently working on that, and we're revamping the skateboarding, Botswana Skateboarding Association into becoming a federation. But right now it's a club because we don't have enough the population of skateboarders to make it for an association, but we're working on that to work around it. Mona kwa gompieno santse re sena le kgotlelelo ka metse motshameko ka gore ga rena dipalo tsa dithopa tse di lekane go ka ga mokgato fela re santse re bereka mo go ageng seo. Population for the skateboarders in Gaborone is where it's mostly in Botswana. So the only thing we need is land from the government, because we already have people on standby who want to come and construct the skate park. People from Europe, they're called Wonders Around the World, and that's an NGO from Europe. So all we need from the government is land, and then we can take it from there. Ereka go setse kgwedi fela pele metshameko ya Olympic ya monongwa ga isimolola kwa Paris, Leburu a re o solohela go bona taletso go tswa go lekgotela IOC go go nna le sebaka sa go ka tsenelela metshameko eo ya selebe go se se kwa godimo. Go motswa Sefako, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha se segolwane sa kgwele ya dinao sa The Zebras se tla thulana le sa The Cranes of Uganda mo motshamekong wa go ipatla-phatla wa sejana sa lefatshe sa 2026 maitseboeng ano kwa lebaleng la Nelson Mandela International Stadium. Mo nakong eno setlhopha sa The Zebras se mo maemong a boraro a Group G e akaretsang ditlhopha tsa Algeria, Guinea, Uganda, Mozambique le Somalia. Ditlhopha tsa Algeria le Guinea di mo maemong a ntlha le a bobedi ka dintlha tse thataro ka tatelano eo. Mozambique e ba loma serota mo go a botlhano tota roma serota sa Botswana mo go a botlhano fa Somalia e di goga kwa mogateng. Mo motshamekong o mongwe e ntse e le wa Group G, Mozambique e tla lebagana le Somalia ka nako ya boraro gompieno. We have seen a lot of sequence from about the Uganda national team, and we know very well how they will play against us, and we know also very well how we can play to re itse gore ra go tshameka jang le setlhopha se re na le batshameki ba ba siameng e bile ba na le tshwaragano re tla bona gore re tshameka jang mme re ipakantse good quality, and also step by step more and more we have a very good spirit in the team, and they are brothers. There is a
united. So I'm very happy. So we will see tomorrow. Everything can happen in football, but we are in a good way. Tsa ora ya bosupa di ba tlotlo go nefa re bua gape ka tsa ora ya boroba bobedi ile tsa sekgwa. Mo maphakeleng gone re swetse re go ikutlwa go le tsididi ko dikgalong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgatlheng kweneng le bokone botlhaba ja selekana sa bobedi goeng kwa borataro fa kong gabe tšhobe le le gare gone re swetse re go ikutlwa go le mololo ja selekana sa boferabobedi goeng kwa lesome le motso mo tshokologong gone re swetse re go ikutlwa go le tsididi ko dikgalong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgatlheng kweneng le borwa ja legare ja selekana sa lesome le bosupa goeng kwa masome a mabedi le motso fa kong gabe bokone ja legare le bokone bothaba gone re swetse re go ikutlwa go le mololo ja selekana sa masome a mabedi le boraro goeng kwa masome a mabedi le botlhano ko kgaolong ya tšhobe gone re swetse re go ikutlwa go le bothito ja selekana sa masome a mabedi le boferabobedi ko pandamateng ka masome a mararo ko kasane mme ka mafelo a beke ko borwa bothaba kgatlheng kwene re swetse re bo go apogile go le tsididi mo tshokologong ko gantsi le kgalagadi gone re swetse re bo go apogile mafelong ka bontsi ko nteng ga kgaolo ya gantsi ko e le gore soletse gore go ipana tse di bata tsa maro ka tsatsi la tshipi go le tsididi ka tsatsi la matlhatso fa ka tsatsi la tshipi gone re swetse re go ikutlwa go le tsididi mafelong ka bontsi ko nteng ga kgaolo ya gantsi ko e le gore soletse gore go ikutlwa go le mololo mo tshokologong ko tšhobeleng gabe gone setse re go ipona tse di bata tsa maro ka tsatsi la matlhatso fa ka tsatsi la tshipi gone setse re bo go apogile go le bothito mo tshokologong ko bokone bothaba le borwa ja le gare gone setse re go bo go thibile ka tsatsi la matlhatso la tshipi ka kgonagalo ya mosaragharane ka tsatsi la tshipi go le tsididi mo tshokologong fa ko bokone ja le gare gone setse re go ipona tse di bata tsa maro ka tsatsi la matlhatso go le mololo mo tshokologong fa ka tsatsi la tshipi gone setse re bo go apogile go le mololo mo tshokologong ke sone seo se mo